so what I say na ka de nso de nyina kire kan ka kura so ka je say mi wu a me yire na so ogina ho ye ntotoye bibia on ma busua nka mum no nye bibia na mo me mpa de lumba busua ni mu ko che mienu ni bi niema wa firi so be ya akonta ma ya so ye montungu ne montungu se busua na papa dia Abusuafoɔ yɛ mamu nyina akɔ aba embra Nyansapo TV so beka se Nyansapo a jeme so se yesane ne badwemma kwan so ene day so me ne comfort black power na atena se a yebedi enkomo me share so be subscribe to channel no like share mo bibia enye bi enhwe comment section so ye wo dia ana wache wadwen ama no aye kama medi ne oba ye suama ye bo a me mana na akɔ aba na ya tos nana me mo akɔ aba me jo so amni aba bibia boko tema da woro ma nice one ejume ekoso bibia boko bibia fine so nso atonta ma wi ma ye form ni foni na na say dey say junjule mo ani wo ntini kanifo si kutansa say say odi agora ejuma mbawo nso to one EP na one loko say na we bosum ejuma ana na ampe ring coat bi ansha say opechini ojuma wura de onim se nso to de yo so ba ono won to na ejuma so ba na be wasa de yo mate wo ba ejuma 2 weeks na one tin so no amba ejuma kro ntu aka so wase man to anga say 2 weeks okay nana mama akwa ba wi de ye nkomo so onua be ma ho sensem ntu twa da na nyo na me no ka cho say nya justice ya 2027 kura na 2028 kura na tiduru e be yi abato ato nchen ya sadia amasan ato azo esi amasan de court for sensem fufu asan be wom court de be ko bebre jo ni nyina ye on say nsem a abusuan de kodan pa akoso yene ekoso pa akoso yin fie charges ana mo de bo abusuan panyin say be hifa no sie won de hye de lumba abusuan panyin dada ex abusuan panyin o ma me cheche nsem na nsem fon so ye miensa pe be bia o sie de lumba afi akontabuo fa yiyo no ho na fe do ni di na de na e miensa ene koso pa akoso yin fie no na ye friend na wa ma ye gina so so ye niam ho nsem nti ye ntu no ade so ye tu no ebesi nne ekọ na eba ba bibia kire se onyanya busuan panyin na bio ni nim se nka ye tu na wie de nka asa ye hu ya ne se meba court meba ya na wura fi hu mi wura fi anya wa na me no tena na me ka kire wo se abusuan panyin frɛ na ya frɛ na wa ama no se wa ama ne ye tu ni wie a abusuan de betimi de na kokko akobu akonta kire abusuan ko se de abusuan nyina ne gya obi bia si abusuan ni ntia se na be kire no wa ama dia so court na court se na making court ama ye frɛ no ye frɛ ex abusuan panyin se o mmara me kire bebi a ye si daddy lumba asem ya court nana o fo aso se ko se asese nya na se be ko finally afi de ko o se ko ase ko na mesre jeje asem no woni nsem ni se enya physical ne nko an ye ka yeso ye bodua wa kiri ba bia no krenda no amfa nto no be ye ne kantan kro to se odoburo ni sutumi ye kuna ni bidia ene na jeje no so de midwan so wo ho masako to dwan foforo okay asa ko tedwan foforo asan be o san be this time no de ye nso so sansem hunu no so asem ne ba kan fenchen ba bia no kreda ye mfa nto ni nyina ya ho nto because no kre ni nyina ye pe ewuo ba ko judges for kan no kre nkyere ye itimi ma judgment say ye de njanhia to so within few minutes you say injunction free so now there be we so ko high court ana we kumasi high court na we kumasi high court na so odobro ni so timi kuna hwa bi o na asem ya se we so ko kwa hwa na di asem na mai hwa na di asem na so mo lawyers na omso mo lawyers baba na fe mesra judge na mo di asem so mfa ni di mami unya judge ni din na ade ayade we di me di bebodua odi di ni bebodua odi no kura be pepepe ye to wa bia ni nemu na mudi hu to odi hu koto judge me di hu be na eto no so ma me ebi asida wo obi a wawe koto so wawe kura ye nyina chinyi ye te Ghana ha ene ye de divorce say mo nhwe man ye se ye divorce na ye ni divorce ye wi se odoburu ni so tumi ye kura ya ba ya na hwa ye se didi asem bi be busu panyi kura ye na ne yesa de busu panyi na ko na ye se ye de no kura ne ye pe wo kire ba bi ye se funu ne kotu ne test ne hu se ampalum ba funu obi ani ni asem na mo wontimi kotu funu bi amfa mbre me kan se court say wo tu funu ne dia wa kire de no ano ne yenko da bi ye wo kire me yatu ne ye di tete ehu se ampa se lumba kase ana nye lumba kase na se funu to ya so nkran ulo mo ni na ba ntu raja nkran bodo tu funu
Ankra bada tu funu. Yes no confess ahodo. Ntine nim say you tu awia ne sa. Kenkwa. Ye tu ya dwene mu bobi o. Ye no mo ma wuo ne di ngomo nti enim de ye ka. So what yes na mtu na maso maka se ma menu aba. Ya me bo achi na mesoma won kran. Me sori na kon kran. Me frash maduru ho. O kwai. Won kan de ntia me ko. Ebi kwa na anya maso. What say see elumbo isilu ma. O de letter ko se obetu funu. We nyansa me ni. Nyansa nim. No tu funu na Abusuapanin wo ya nche no nko kire ba bi o ye de na kokko to na betuma kire. O kire bia na ya tu ni ahwesa ampa se de wo kan no kire. Tunim zuzu se court akoyi de. Abema no kire bia wo bo. No kire wo be. Sa judgment ko ma judgment se api wo ho. Na o ma judge na anti ni mutima am sa kwa api. Hey. E ba sa kwa api. O to bu akonta. Na de be wura 2020. Na Abusuapanin ntimi kan kire se nipa bi di lumba de ono na di lumba de o. Ono na di lumba de. Abusuapanin timi di ade ma ni. Na yo no kwa di lumba award no. Ono. Na yo na di ade ko ba kwa di award. Oni ni Ebenezer ene Denise. Na ho na so mu. Denise ne so mu no dan ma Abusuapanin na Abusuapanin e ba ga sa. Denise ono di papa de. Dabi oya ba. Na ba wiase kura ba di be ma de. Dabi. Abusuapanin na se na so na wia na e bo me ka so magimi team fa nko ya yi no nya yi da. Ense ma me ka fa na ho bia bam. From day one ense ma me ka fa Abusuapanin nyina ho abam. Ade papa panyin. Ama wo yam ba wo ya dwodwo sei. Cheke so na ne se de dada osisi achi. Mo so da mo se papa shi empena ene mam ya kosu ase wa because of what the nanti bom to. En si cheke so de ne sabato to Abusuapanin si ne empena nana. But na asase di kan obukọ wasem na Abusuapanin ama de ex Abusuapanin ama na mo ne lawyer ene bae na oyi ni so mesi na nan na musini ne lawyer ne bae ha nti ai omo se dey omo mo bae ya nko mo ba omo bae na so judge so ohun omo na fe abusua ba kono eye ofa ya omo ne omo do mama nti ba omo de so ma sem bia ni court o omo so mo da sem ya court se ne lawyer ne lawyer beginam omo ne lawyer ne bae bo busani bia nka se nyanduru tam so mo ba nti ba abu judge na asen tu ahyeda o tu se da ne wie na mo sori so na kire kwa ne hu se afere mo bedun se time na biti yo mu se first court to the betu ahyeda first court to the so sen tu ahyeda e betu ahyeda we krom be se tu ahyeda se ko second be se tu ahyeda be se tu ahyeda se no abusua no anya de complainant na ko nti nya nhwe o mu case no kro mo de ko ye no nti o se Abusuapanin respond to respond wi a na o de defense aba the defense ni ba wi a afi no de ho adanse so aba na afi court ama da ye be ka asem no ti da ye be ka asem no na o se Abusuapanin ne ba na bu mu su banti be na sinamu ni court so se wona yakosama no ti tembi o so de sinamu ye de eba na ne yetete ayete ne hu say Abusuapanin so na lawyer for so actually letter the court say the court mu asem ningu na radio na Abusuapanin lawyers no o ma dwene wo foma na sa ne tie se samu ha ne betima boss asem ye to so yete se wo se matro ko say enko ba bia o mun nyina so nti na o mo kasa send the ultra na best send lawyer for the ade tuntum no pechi ohoroma na yefufu nto me try na lawyer na nkasa na ebia ne ntisa e ma me di do matem ebia ne ntisa asema ba abusua na di usi su se ye do Abusuapanin hwe ne ka abusua de bo toto niema wa firi so be ya akonta ma ya so ye montungu ne montungu se abusua na papa dia ebia ne ntisa asa it is alleged yenya hu krata ne bi nkan ye de is alleged emfa omno metuna ye ba emfa okay emfa enu tina me se judge ne ye di kan bodua dada uko ba sem na to agu for there Matiasi na officer de wo kire wo ne Abusuapanin na kosi efunu no a eye bibia so muntimi sa ntwem hu bebusa se Abusuapanin ko bi a erisi efunu bi anka din junction to so na mo ka se ye san ko tua sika mo no na yie no se de efunu na mo wawie do de be ye de se nya asem ba fa na Abusuapanin ko kire wo de ko kire ba bi se afinchia da ba ko kire ne fa flower nto so ngogwunsa enya nye so do ko kire se aha na mesie no na ne ya jatum because ba bi a ko tu amana no e wo so wo hene bam na assembly for bam say ampa ne di adanse say ha ne ma ne kwa ma ntu amana na Abusuafo so mko hwe efunu ni bi so kire say ampa ndu mbade ntum na so obi aso onya de o se etufunu ne ye ma ye kofa nkrofo fi South Africa no mbe editete and say a long process na say Ghana na say Ghana you need doctors papa wa home take fu mbe check it that's South Africa and say bi wa ha enka plane clash ne ba na ke dom ko South Africa ampa na bi wa ha ebi ha ndi Ghana ni bi antuma jina ba kan say o be check debi
ada se be ko India ada se be ko South Africa omo be di tete sampa lumba nka se no omo so ba no omo so be de dem dia omo so ya bo omo dia ni se dwabo no a hwe jo ya dia be o mate Bishop Daniel Obinim amigide se wonni me pese metini din kura ni se muhunu na wotuo na wodi me pese metini din kura onja ni se muhunu na wotuo no ana Ghana asofofo no ebi mu nya sika no mo refi omo ho sa sanse me Obinim kekenya sabe ne wo wono yira trase abobra ugina ewiase nyina se me dem wu a ne mane aborosofo ne owiase Obinim do be wu aja ne yonko o se na yiri betimi ababi obetena se kunani na se ne asade bibia wo ho no bia onye na se bia aye ntoto ye na me nka se mchira abusua na me nchira ate asante amamere asante amamere Obinim onima o onima wawo oni ne yira wo asante amamere mu onima why asante amamere mu onima owu ane bakura ntimi ni nade so odi akonwa ane bakura ntimi ni nade eye mama ene dom di ade on fa asefo ne di ade ofie asefo etimi on trase me yese na den so fi se won nyina nwe so ye smart se wa hu se wa ba fom na yere trend enti ha no ene oba fa sa strategy no anya na hu se ye trend bi no opa onya ni nsem hunu na woto na wodie no sa ne yere beto onyo mama me akohua se wa celebration of life na se no mama me ne yere ne trend ya manfo ka se mama hu aye fe na ha no se mama ne ho hwe ye won krofo beberebi wo ho a won wo ware wo mu no yere motia se ba ko kwaso ne ba ko ani abere Obinim na ni bere ne yere na no kwese na me ka kire papa se abọ na mo de ama ne yere ama ne asem kese we we so aka kan se bebere afa ne yere no na ne obi a won pa amanso ntra ni nyina ye trend se ya no ne yere ne kasa de ha eye trend no ope so makasa wo kom no ba ya no ba trend se woni dinaira na no ya na guest house ye shi ye nyina se one trend de se ope trend bi no obe fa we so nye no wa trend no ofa so nye no wa trend no nko fo kasa na sem bi o kana dada ato honom se one de e ba na se ye nka asa ne trend a on de o ye master wo mu betimi a che nti we ye mfa ne se we so ye trend ye trend I had to say anya ni brisa men ko ba bia na ni brisa men kwan na so fo nye trend no mo pe na wo yire te na we sia wo bobo poison no wo bobo poison wo yire te na we sia wo bobo poison no no kwese na me ka kire wo ye be ma nyimi sa agimi na obi ni mu gimi ni bi o yire a wo ne te de me ya de bi se wo trend bi be ya de bi e be ha ma me no wo di agro ba hwere wo nkwa o yire a wo no ne te wo ne e se wo fa bread sia na wo hwe wo ho te ya wonhu oba pai no we sawo so tia se o na ye waduane enti ye woni ma bebre bi wo ha wo ye be ma na no wo yire te me fa trend me ka sem bi ebi wa na wo adwe se wo kan keke o ebi e be ha ma me no ne mu ne wo nkrofo bi wo ha on kan word ma hu sa asem ne ha no na odi ho ya wo ne mu obi abe wo ma wo sei ena wo mu nsem ya asem keto ema nyina ne kwa wo so mo ba oba tima tena se awo miensa ma wo anyina ye wo se be gyina be kan sem hunu se owu aye o ma ena wo se de ekoso Ghana se sei no asa ya trend yes so for die so for tie se wo so toto ne niam yi a ebe ne bi ato auto niam yi toto niam yi a ebe ne bi ato fa ye wo mpena esa wo yire wo mpena wo mo yire machi nti na ehu abai ehu ma oni mpena wo ne yire chi a e de nti na obese be ka asem tantan we kire ne yire wasan ba bo se be temu se media ha mo ye be ma na yo adwe se obedi ma nim be yefo be do nyankopon ma be di duatem no kwasa na ma ka ma be di duatem ukoso ma me ye oba enti de na ma me ne ja yo mpanyifo so kwato so obi abadwe se ehye senso esi wudie ho wona o se o tena se na no yire ne o ma na mo tena se na otu omfo se mesre mu sa ne ma na ekwakoso no nyina no enya de papa enye na watu omfo na meteso she me de ga bunkoto je se me de wu a me yire enka ho me ma ne aborosofo mo yo busunafo wabu omu ntina o kasa asem no why nye nipa na wo no say de kokoso Ghana se say that lumba e free mu hwese ne nachi eye basa ni nyina ya abusuya na abusuapanin na ni nyina Obinim otonyom ontonyom yesofo sofo ben na owu a obi atoni funu grada osa apostle kwadwusafo so ya sha se ba na ye funu na ayira na se ya sensem no o mese bisi na sembe nti odi kan abokokone na busuya so ye busuya so nya na yere nko a enya busuafo na si funu na ayira o ne ba na se funu no ba bi o ni se president nko na ehwe na president bo a president bi abo da na bi ye wa nyem bi wa hwe mo ya sofo na muti yesi ya de bia de nim guase bebre mu ana mo ma panim guase ho ana yese ma mi ka se ne sa de tede awale ne nyai aso da ye nton ne ncha omo aso ne ma no so nyina bia ba gini sika wo aso da no mo nton na aso da ne ye ma mi ne japade na o ka we na o ka se owu ane ma ne jiro ka se
ho an nkosi no o se na sori ma aburo sofo ene ne mma nti asori na ene nyen toto ye nyi bia nti collection na wagye no o chemo abusafo no betima ba bi wo mmre mu as se de ye invite wo ye mmre mu as a guest mo ntra so be se sama mere no no nenu asem ntimi se sama mere bia ne trend bi na wo pa so ofi se wakotwetwe mpena bia ko wo ba bi so a won kan kire na yere so waye bone why na wo meye ne ko wu ne kwasi a ne abeka se o kan na antie wo no obi awo ka kire wo yere akotwetwe mpena bia ko se ebohunu bia ka kire wo yere so say confess why confess ntem why e meye ye meto papa so meye se na meka na den ho ne nim se lumba wu achi be tantantan obi eni ho ne nim obi eni na fi abegina be ka kire na mi wu na mi wu lumba ka se wo wu a ma me akosu ase wa bre mo nyini mu Obinim utim be ka de de na watuma be ka se da bi me ye sofo ti obi ya wela se wo want man to obi wela ma ni so wo de da wo so obi nya wela ntum wo so wa so ache na lumba de wanto lumba antonyum na me bisa se obi wu a amu ne hwan dia abusua dia why e man ni so control asori man so man control bia okay abusua dia why abusua dia tu ye abusua ni fi me ye abusua do funu abusua dia onye wu abusua dia why owu a ye be yansa asori fo me hira so keke wontimi nka se me de ni funu ne kwa kotumi fie abusua fie na de beko abusua sie ye e na de beko why Ebenezer say o me di sanse mhunu obi ni mu odi no ei pasa mumu yire mo na me de ya mo yire no mo why e de na asi ni video san ba akire a o ka say me say yante na se yie na be tena nti o chem o so nka say o ne yire jai ana say o asem o no mo pese o kire say ne yire se ne social media so na team ho ahwa na team ho ahwa ne yire ni team legal wife ene say wono so akọ team odobroni a on ka say wono wa sa chick o wa sa chick nti obadwo ne team odobroni on pa mu nka mami ko to nyum wo celebration of life hwe nipa boboje no so ye nyina edi ni wadan se o maka fa mami o ntwa ne picture no ma chie na nim nyina no se wo moboa o yire difference how enye mami so anko ntima mpaja enye obi o Florence ne neto nyum a wan ne nim wo obi nim wan ne nim ka say mo ka sembi o say asemi o kan asemi wie ye kwara wo hu se ne ye so akoye interview ama mu bisa ne say ukuna ka bibi se wate ne ye se an wate asembe na wo ka fa wo se oni hwe ka fa onya nyame nhyia ne kunu kusa nyina wona tirim e no say ne ye akasa perfectly but now expect say se ne ye ti bibi se ne ye ka so wate no na ne ye ni fie aha o kan asemi so nyanhyia ne nti ka ne ye fa phone mfre ne mpo no mo medinti mu bia wo o se ne ye fa phone mfre no wo ya de no nyo ne ye ne da sorry han na won ko bibi won na nwene ho na ne preach asa ni preach asa wa so dem wo ni preach the Bible no so ni preaching sign na fe ni wako ka se mo na asem na wako ka ndi asem free Bible no bae wako gu yire ni ma sise un pasa papa nka so yire sanfa fonforo mo de nkwase afre no wako gu yire wo yire ni ma sise ha afa no hu sansam no se no re ko trend so ne na yire na anwene ho trend o afa no hu sa hyehye sa na sofu ba ku ye o ton na so den on friend say bedu ko bi aba ye nwara santini ba e na nwara infantini ba obedi di o ma tempoto se de nsem hye bag mu afa na so ko ton so da se men ton mi sika wo but then dey be guest house ne fa so ne yenchemu mi no bi afa ne de mutra wana mo de man boa mo nya japade wi a na mo pesa bibi ketekete na mo de man ni pesa ye fom ogu yire ni masise nya ofele ase sofo panyami nipa ogu yire ni masise nya ofele say the no expect no say can your friend say ya hani mate say what can say be say hani fun be no hani hani just say mate say onka chukuchuku no obenya enya hani no obenya why chukuchuku no obenya e ma no mo ye nipa o hwe Florence bibi e be si bia obaka Obinim mente se ma me na kasem boni bia fa ni kunu mu da na no na ba ya say Florence me de me do no enkrofo kra na ekese wo de otie bia me pema de sia ni nyina se na dwumboni wo tirim because of akwakoto nyom wo tirim legal wife ama ne career na sa paganti hwe ma me hura na ehuru no obi anim se wo wukura wie ensema no mo kafa ma me hu enti wukura hu se ma me no e call celebration of life ready din sa pagane enti enya ofe enti ma me nkoso na ye o ya na sesen ma me nkoso na ahanti we ya wale papa ni enno nka se obeja ne ye so awade enti sansem no kanya sa me no so wale enti sa me ne wo ase bema da bio ase bema se wo be ya wela enya won krata so nkrata ya wela kura ye wo final will e wo ho
Nsan timi betem bia. Wa bi nsan tem bia. So te ase. Enti sa asem we beka to mframa mu no. Ti so asa adwen sesa a. Afa na beka se, "Ami wu am yiri nsie mi ana." Ebia na ya chana bi. Me metia sisi oba me ka sem che o. Me metia sisi e. Me wu a me ba ni control ma japade so. Because me yiri na me ne bo bla no. Se mo me yiri ni ho na me so me ni ho de na me ma wo control. E wa japade so. Why? Mama ntrasi ngu mu mo sore na mo ne ma ne wu wi a na mo ko hu ma o mo nwo da. Ebi wo kura wa wo de ne ho asie. Why? Wa ma ne ba nom no fo ko hu che ne no fo sisi wonti. Wo so ne so bra bi ma da. Na de obaboa do abrabo no ene ne hia na nye de obabedi wo abrabo mbre. Ene hia. Why? Who fish on you such a Abba Cassim Yatra? Ah, or you require salvation of life, no? Or your interview crack as if any crew. And dear Bonana Mamma, no, from day one, and I can cancel for Mammy who's Mammy who is saying, yes, what they trendy. Trendy, when I want one man, also takes on there, and yes, what I was, you know. Oh, I said that I can also watch you. The nearby some more can you encourage Japadiasimu? Ni wachi a year no a year, you know, what's some organ. And yet a Japadio. Why you are not saying now one no cry Obinim no? Why never catch it to be Ukra and the Behunasino? Why the catching to be one will be Obinim Chinasem? Obinim Chinas a cast to Robin seconds to Veda. There be that. And the man is a cast to Anya will say, and so familiar. Mamma, when you may you will never go why you may and on Casa, we are soon to Munipa. So I say, we are soon to Munipa. And yes, social media trend, yes, it been a junk to become Bufu. Young fire, yes, don't become your very serious. Okay. They say must be a make you be a funny serious. Still me pay CSA no. We are software and yes hanya ma no. Yes. And the young planning be and trending. You know come in there be so by trend you trend e fan ko fa we so. For buoni ani die ma o yire. Because me to make say no yire problem tin na be ka asem. Na dodo na ebisa. Sa den asem asi wo fi ana. Aden tin na pa yi ka asem we. One na yire tokwa wo ho ana. Na dodo na ebisa. Nyame na so wanka. Nyame pa na ka chen so meka we. Osa asem wo ba nyane na wo beka asem wo he awale be na ntokwa nim osa na yira mfre no ne ukofo bi say ayentina yira mfre oni kan bisa wansa na bia okotena afika da asem wo ho no ma trend bi na wo pe ene wo hu say na yira take it serious ene na ni abere why say na so afa yira okom say we dey na trend ntime me na nyine ho wansa say o ye be ma papa wadwene mu bobi wa wo ba ye bia no yira nyine ho wansa o fitina na ko onna ne ho so o bia o ba say won say din ne ba fomu e be create bibi o biku ye mitawachi so ti ase nti ba sa na wo nse maame no so de afa ba bi say wasi mi wu ma mi nsi mi sukura mi nsi aye na ase na trend ne ekoso afa ba ya ka se mpanyifo no makasa eno na bibia to atwa na wafa nwa kwa ya de na wi a o fi senti enhye maame no onye nipa e be se no wase ne life nyina de ama wo no ma na wo wo ma ne ma wo ana wo fa be man ko hye bofrem na bofrem no nguba ma wo nko bi afa mba nyetwe woni nipa na wo awie awo mu nse me ade be ko ehuma me kura so ba ko awo so no atima ba so what ase na ka de nso de nyina kye kura kan kura so ka kye se mi wu a me yire na so ogina ho ye ntotoye bibia oni mabusu yanka mu no nye bibia na mo me mpa de alumba busu ni mu ko kye mienu ni bi kasa na wo so ka no mo ya de amon pra ne kan se mu hunu sa de mu nsu amamre wa nyina ho ade mfre busu afo nsem no correct nti se na wo yi na si nchen no abusu aka kye se ene mre bebrebe oba na yi nyina no oba no hia wo no waso obi ni kwa ne nimu oso metena yi na sese kuna oba ma tena sese kurani na ha o metena sese na se bia eye hu totoye me ma ne nya involved na eye hu totoye na dabi na eye hu totoye na kana oba na eye hu totoye dabi eye oba na eye abusu abusu so wo sen yo mo firi ti hwa ne nkoye o ma ne nkoye eye totoye o ma oba ma wu a o ma de ade oba ya ne so beto adaka obeto adaka no akosi asa osi owi a eno anu akora na nto adaka nsia wajapade ye cha ye ma ne kaba ye beton wajapade de tuya kare ba ye na ne ye nye de nto adaka ma na akosi ye nya yie na we asemo so beka ai we preaching we preaching asemo na yesu kura ye na yi na de yesu no do ensem na esi nyama na esi na tema o se obi ada na ho so obi asuro nye na akofa we nyina ba na menkyere ba de ensem na esisi na e kan aha obi betimi aba obi entie no yonko asem ba wo sofo no wo betimi am maintain won sore ma ne wan kasa wo personal tini Yakobon se wa busu ye wan timi onsa anso onsa ntimi so afoforo so asem wo ya asem be o ma yesei o ma yesei ma ye nan one Florence wo miensa e na ba ko so wo ne nchen e wo nchen nti ba ko no ja no ana wanwa no na sofo no betimi ko wo abra wanwa no ebi oni ni kura wuwe kwa ansa na sofodie ba na be na won jan Yakobon kra se no me nka be ma bo hu oba de jam no wanwa no ai enu mba aburu
titi na ne ware virgin no se wodu anoko kan na ne ko we no wan enwa no wase oba na bra ebi ko no nte ase ana na nti nya botere bia ana won kire me se wo wu ana won kire me se wo wu ana wokọ wo no wu ye ne hu se na mo so no wu ye why ye nya de sa ahye maame no me kwa meti sa asem na ye me ya maame ne se e de dem guase ni ne se maame ne bra wa sacrifice wa ye nyina no ya nyina ye se o metena yina se fo se kuna oba on trans de kuna ni on kwento to ye bia to ye bia nya na sam ne mane na ne sore ma na omo Obinim Florence aton ma mo masakira no omo no so nsin omo Obinim abompa ya mo masakira ono akasa ne preach ne duru he enso maame no nyum the whole world nya country bi ne Obinim mo enso maame no the whole world obi anim no why yenya de sa why muso na mkonya nkwala toto fefe wana one omra bonte meche se we ye mempra etitu mprafo se wo yiri wu a mo me se wo mo so ye yiri bia na yiri panyini wo ho ne nyina hu se mo bo adwaman why sa chekefo I say East Legon o sikafo nyina so moto efie wo East Legon enso mi hu obi one na yiri te wo East Legon da yiri won baby nko so ni baby nko do yiri do kwa East Legon echi okwa echi se mo se mo efie wo East Legon ampampa mo fa mo yiri mo nkwatana ne hu te fie ne mo dia mo mo nyina ntana mo no mo yiri mo nkwatana ho no mo so ntwa sa afini bi no se mi ku fie East Legon ni no so ne kra amra ne ho kaka na se manana se ni wadi aba no no minim se genzi ye mu dia ni wadi aba ne se wonu kunu te o ya se honfun ye wo ho se ba kontena be na ba kontena wa na mafem wo kakra wa na mo be hia se ne na aba nyame adwuma nka ho ye ne anka friends enka wo mo a omo ne nam wiase te se nwontofuo yi wo mo mum na nka ye saade nye wo a woti nyame ne eti nyame ase ro kwa na yire sam baby a obefa bia no because of prantwe basabasa nti baby a woko bia wo se ono yire na eko ni ebu why atiase nke hu ye nka enwontofo ne nkwala ya o mabai omo na omo se ende me ko wiam nti na nka wa na wahene bi na wase bia o ene kura no mu gina tifie ba ko ba oba no woni dan na be ma woni dan because of nsabuo ne bi amamere sam nti yes so ene wahene kura wontimi ntena ahemfie ho emfa wo yire nkotena ho o se onya fie tim na ba bi a wakosom tina sante ne wonti manhia no tinyema bi wo ho a wonnim aka wano tum megu yire ni mase na wi abaye se obepa chew ameme ne maame na asese ade wa yi maame pimbone bantirim a ese wasi wuo kwa so no se dada nkyene wo ho dada nkyene nyamba mu ati asa ade asa ompa na yire chew pa why mistake okay ompa na yire chew wo trend a ene wo yire nkasa so me yire timi kan se me kokwa so nti be ya wale mi me se da bi mboa na nye wo so mahwe impa se bia do ba na wo ba no de me yire de obi wate mase o se madwuma nti ka me wale mi de wo ba de wo ba na dan fukura be ka se ene mirim na okura da bi o afi no be de me yira ke on te me ho so e free me so okwa chi a na wo mo ati free akwa se ho dabi e wana dase o so atia se te fo no mo nya sa de o ware panyina ketwa ne ba onimse ni nya panyini na wale ti bia ma no so na mo de na de na se mema ne bebere kura timi se o mo yire mo kire o mo mpanafo no kwere pa me yire kura de na se kura woni kura me pa na tu bi di o mpa nche na me yire ni madua ne no yi pa de no da to e no siesie na dem na den na fa ko me yire dwuma mu dia no se ni nyina afiri mema ya so ni so kana kura kire o ba na ompe no nka ba ma de kwa hia o ba o ma me wo yire me bu me yire na mmom ebia bibinti na mpese me fa wo de na kofia kwa kire wo yire oh ebia o ba se me pese me wo nkwala dodo ba o condition die wontimi nworodo me serew ba me wo ba yi be wo ye nka ho no ba ne ntase se ma me ntimi nware wo nka me yire hu because me court marriage na mo metimi no wawo na ma hwe me ba me pe ba bi kama mo atena me bu a de me de ma wo no me ma de betimi adwani me ma we mu ba wo ye pade de ma ye de ama wo minim obi owu ye o ye 8 bedrooms e de ma na yire enso so ne mpena woni na wo ewie o so ekuna woni me brebu Ghana ha Obinim mo na me pa chokra me pa na yire chokra pa Ghana fo chokra na so de ma so to obo mo nsam ma ya de mani age eye mo fe na se wo so de ma na mo to no se wo be wu am Obinim ba je efunu e de aba abesie na obatra sa ye to na se busuafo be pene ha obata ojimi nana ya mate ye na se wo wadwen kire a wa kire wo nsam nana ha ye kokore yi o se nansen won nsam yi e o mu ana o man fa da din apiem
Omo na Roman father din apie. Roman father dey say Roman fo nyina o father. Roman father be ho asem na de be. Roman father ye wa unya be ma de lumba. Ni manager. Na say obi wo to obi wo manager nya adwuma. Obi wo lawyer nya adwuma. Ba dan so nti sister na sa de be no magye agina mu no. Akuadonko wo kwa akuadonko manager so hwan wo wuye no. No da so ye manager. No kwa ye vice president. Think akuadonko nya president ya nka no ye vice president. Mini kum chacha nya fine so be kan. No. Mini kum chacha nya fine so be kan nsem bi asem ya agi kum chacha di. Also be a Roman father ni be nanti be no wo du mechiri. Aloma ayi na eka kum chacha. Kum chacha na kan ye nya wa. Na ai uwahi. On the so nim no. What is something this year? Aha, uwahi na ye na oya life for the TikTok you so. E na o kan se mi no sa asem ye sha ase. O my father frɛ no. Se nka o meboa no nko bi ma o mo camp no mo wo no. Na uwahi se me. Ono ankasa no Roman father o camp be. Se ono o Odobroni camp. Na de nkrofo de toto no se nkola ne bi se ne ese no onko nyinum nyedi ani. Ho jusu se ho mo no fa ne to kwamfa. Se de nto ato so. Enti be clear wo ho. Pitwaje wo ho. Lumba ni gre. Enso gre de nkola lumba ma ne bisim. Mimi ni gre me ba bi obo gre bia no problem beba. Asa jira de nya nya me de ma. If omojam. Uni me ba be me ni gre o. Ohu me ba no. E gre bi da nisim. Da bi. Na makọ foforo na gere da nisim. Bebusa chire. Adekunti onya agre no. Na akoye die ni na ye wa wo de so e. Ko die ni na ye wo de ya. Me se mebusa accident onya agre no. Je de se nyame na de ye agre ni nyame na ne ma. Nyame na sisi ni pasa. Esi ye de bo no. Ye de wo no. Ye de wo hwan. Ye de wo no na ba. Za tutu ese na fifi. Ye de wo wa ade na wo se na ngo wanum se akopum se. Wa hu se o ma wi da tutu fifi. Ye jira susu nwa asanya case. Ejire. Asanya case. Ofa friend no se ko be kumi ma wo mo se da. Minya sanfom so no. Enkola ni maya ni bebere keka. Ohwe photo ni bi so o mo de to no se show bi ya bam. Enti enkola no mo de atuni to mo de atono so se enkola ni ye ne mba no. On opese o proof Ghana for say onim ho hwe ya. Onye DNA. Oho no mfa na asem nko. Why? Okay. Wo hi se mi hu nya se me kan se na wo phone nya bia camera na e bo achiri ye to afiri wa na me na me fa manimu e me konto kwa ma na china. Yo. E na se wo se achiri na se wo so. Se de bia me ka se nyansani bia ni ho a obedi team liga ayi team odobro ni achi o. Nyansani bia ni Ghana ha obedi so machi da. Because obi o wadwene bia no enye sa ade em. Okay. Se wo nwene a e na on say ye obi wo mfra agenda. On say media software no mka agenda. Near the agenda, near the atos. I in feel like a gig. Agenda, I'm to buy me a coach. I was and say, na Odobrunia bre 17 years. Sim. Nti asem de guso e kona omu ana ba kwa be wuram. Omu ana ba kwa be wuram we dey. Onya hwe yie. Onya hwe yie. Onya ya bam dodo. Because asem de say no dey. Na wachichi nkrofo won so obi gu anim ase. De wote Ghana ha kona ase wo you want man ko yedi ani ba obi na okra say ye ku obi na obi gina ho ne de en de mo say obi Ghana na che ye nche no na ye ne passport because say en say bebre bo makan nyina na de ye na watima ye ho adwuma say wo han hikan wo han o Ghana so ya nye no kra ale on fa ne nkokot na on kosi na onyi sika kase mfiri won to ogu ani ma say no omro mo ben won chen kwa ma Peter Paradise so nenam ha ana na nso mo nkwa no fa ne to kwamfa mate ya wani ma bi wa mesre say lumba case no obi a wa fa advantage o lumba ho bi ani wa ne ho beto no omo ka say ne ye niema no mo ka say omo ho beto mpanyin fo se nya da beto bo atwa so afra na mpafin besi o enti na e wodo a ibenya wo mo e say ma me ko say wa na mfra papa bi fa no e say wadana ba ya e say hu na say 16 years o FS e so kwasi bloggers bitimi ba afoforo ye twere nim ani ahye nanim wa say tuntu se ne so abere wa de bi maada wa gya ma me wa kura bi ase be ka so obi ma me ya abere wa wonyam betua mu nyina muka wo da se te Ghana ye twe wo ana kan se media mo didi wo ho so do so pa o mo didi no mo didi wo ho do so so say o kan bo so se jadam wo ho sa se be ne den ne kan pon fo no so bi so pre o enya sem na le me se mo gu black ani mu ase me na mu mani ma se o mo anka se be yi wo moto o mo amayo mo wadanko da do e se o che na se me tan se ska be di papa shi ho ni kai ni kan bi sana hwe me di papa shi ho ya papa shi sika na ko di papa shi o mo sa gi ye o mo sa gi san firi o mo sa gi firi papa shi nsem se o mo na e kire se yam fa sika nkoto we yam fa sika we nkoto we na se mo se mo di sika na e bo ama me akoso ase wa mo na me che ndi o fanye ten ka mo de aba na ka mo de aba mo suma bere wa we wo hwe de
ha ebi ana tiska ni bia say na duabo so be kunkrofo de na me mo bia mfrem duabo bia so na bia mo e say madane abre o me na ne bia wa dani awa bre me pass se dia bo be kwaso na se mo frem bia me na me dim sika dane o na jai sika no mo boss na no e den na me say me ba kan be bisa so nya asen nanga sa wonya hwe me yo o me le se tim ero bia frem say pese ma me sika mpe no an kan nke ya huru anim wonya age so awie waje awie nka wo be yi wa no sen this any nka me ko person bia nya me dia ranka me dia mo da Sunday se ba me ti minim ho hwe for evidence bra na kana wa sesa wadwe mmobe wa ni yisu wadwe ne mmobe wa obi enti bi ni sika ye na ababa ye bo nyina de last wo mu ye sika ne mom se na be di animu ebu wa no nyampa so ni sika ento ntimi fa sika nkwada da no na mto mi timi hia mu mem ebi na lumba ye ko boy na se ko di sika me dia asamo ese me wife ba no se ye mmodi obi odidi lumba ho nyina se ma wu o ese ma da jeni ya mama me ko se asewa se nya 2 million ne ya man bia 50 Ghana ne ya fa 1.5 ya fa ni aka ni nyina mo cha di na me ko life na e ho no ma se mo no mo tio e se bi mu nkwa adwuma e bia je adwuma lumba wuye abroche ko bebre je adwuma ke bia life because wo hwe akatua afiri mu ba wo tena abroche so many years kwa wonya nyae e bi ma ye do ma ye na so mba fe hey mba fe aba wow mba fe aba mba fe ni nyina aba ai yes ha amana ye time I was ha ye na maseni fa ni nyina nsi e mo ko so boa ya na se mo ko diska mo nkrante akrante se ne nyina wanyini ani wo mo we mponche ko fa didi lawyer timi charge 2 billion lawyer o nyanya betu amaka o e so te so mo abro chire nti lawyer 2 billion wajedi lawyer bi kura timi $. $. Or Ghana so $. Lawyer betimi akwatena twoba didi sam kwan na camera dan so na question na we lawyer hey sebe jo agrada so kai o sebe jo Ghana ne de bibia nko ye bibia obi be so didi wo ho bibia obi be so didi wo ho na nka obi be kase number ye we curtains here the sense we boka 20 billion 20 billion wa ka to wutimi twa akwa fanjunction to so abusia ya fa nyina nsi e wa ha sei ne na wa sei ya se ne be sen die share bi wadaro ma subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe ya ma me fa kakra mfam na chire me nua ba de hia me nua ba Florence Obinim che de aba no me chire no papa na nkasa be gu no ho ani mase mo wonya interview bia ni interview no mani age ho pa so oda ni kuna se wayi na ye wayi na ye no anu no mo nya interview bia e be se the bloggers no so mo ko hia ma me na mo nkototo na no yeah ne den sam yi bai ntana ne baby cause bloggers be bia akwaje aduru asema onye wadwen so beka bia obeka ko ka se delay se wakwaje aduru papa delay aduru awadwen ni mu ando be bisa be ya no nka akwa don ko timi ka se gina so mo ko dwen so aba yeti tro patra watakuri so mawie yan kasa afon o to bia agadi yakopon ba mi we wu anganyo nya no I was saying na si that's ne you be send the share bio macro ndenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bio tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya